Goeiemiddag geliefdes, Nicolien, vir jou in besonder, saam met jou naby familie, jou susters Magdalene en haar familie, en Aletta, jou familie, Launa, aan jou in besonder, skus, ek het nog nie eens vir jou gegroet nie. En dan die vriendekring wat vanmiddag ook hier is om in menseterme afskeid te neem van 'n seun, van 'n man, van 'n swaar, van 'n oom, van 'n vriend, kollega. Mag die Here vir julle regtig troos. Ons het beplanning gedoen en ons vertrou dat die Here ook hierdie middag besonder by julle elkeen sal wees. Ons gaan 'n oomblik stil word en dan gaan ek vir ons begin met 'n gebed wat aansluit wat Dawid geskryf het in Psalm 18 en daarna gaan ons luister na die lied van Rihanna Nel wanneer ons voel of ons op die grond is en die laste te swaar raak, dat hy ons optel op sy skouers. Mag die lied dan ook vir julle troos en versterk. Kom ons bid net eers saam. Ek het U baie lief, Here my sterkte. Die Here is my rots, my skuilplek en my redder. My God, my rots by wie ek skuil, my skild en sterk verlosser, my veilige vesting. En die Hebreërs skrywer sluit hierby aan en sê, God self het gesê, ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie. Here, baie dankie dat ons juis met hierdie versekering ook vanmiddag hierdie dankdiens kan instap. Juis in besonder vir Nicolien, wat 'n geliefde man aan die dood afgestaan het. Vir Launa, wat haar seun aan die dood afgestaan het. En dan die res van die familie en vriendekring. Bid dat U op 'n besondere manier hulle skuilplek sal wees vanmiddag. Die rots waarop hulle stewig kan bly staan in hierdie onseker tyd. Ja, die een wat hulle redder is, ook die redder van Morney. Dat ons kan weet, Here, soos Nicolien net nou ook weer gesê het, sy weet waar Morney is, by U. En dit is 'n groot stuk troos. Dit is 'n versterking vir ons wat agterbly, dat hy veilig tuis gekom het. Want dis juist wat U beloof het, ek gaan vir julle plek gereed te maak, en dan kom ek julle haal. Ons weet nie wanneer nie, maar ons moet gereed wees, en Morney was gereed. Here, maar kom nou in hierdie oomblikke, kom hou elkeen styf vas, kom met lig hulle op U skouers, dat hulle kan hoog staan, bo die wêreld uit, met al sy krisis en probleme. Mag hulle dan ook voel dat U hulle stewig en styf vashou vir die pad wat voor lê. Dankie dat ons weet dat al lyk die pad vir ons onseker, ons het die sekerheid U is by ons elke tree, want die beloftes staan vas. Ek sal jou nooit verlaat nie, nooit in die steek laat nie. Kom seën ons dan vanmiddag hier saam, Here, en mag U woord troos versterk en nuwe krag gee vir die lewensreis wat voor lê. Dit bid ons in U naam, Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. As verwarring my hart geselskap hou en verlies my hart gevange hou, kies ek om nie te vrees. Ek weet U is in beheer. As die grond onder my weg sal gee, met verwoesting na my elke tree, kies ek om nie te vrees. Ek weet U is in beheer. My hulp kom van bo, en in my God sal ek glo, want U dra my swakheid, my siekte, my gebroke hart op U skouers, U skouers. My hulp kom van bo, U is my rus, my vermoë. Ek hoef nie te sien om te glo, want U lig my tot bo op U skouers, U skouers. U las dit wat gebreek is, en die trane wat gereën is. U kruis is my belofte.
U voorsien in my behoeftes. My hulp kom van bo en in my God sal ek glo, want U dra my swakheid, my siekte, my gebroke hart op U skouers, U skouers. My hulp kom van bo, U is my rus, my vermoë. Ek hoef nie te sien om te glo, want U lig my tot bo op U skouers, U skouers. My hulp is van U, my hulp kom van U, my hulp is in U, my hulp is in U. My hulp kom van bo en in my God sal ek glo, want U dra my swakheid, my siekte, my gebroke hart op U skouers, U skouers. My hulp kom van bo, U is my rus, my vermoë. Ek hoef nie te sien om te glo, want U lig my tot bo op U skouers, U skouers. Ons gaan nou oorbeweeg na die bedankings en die huldeblyke. So Willie, jy is eers aan die woord. Baie dankie. Dankie. Ja, hallo almal. Nicoline het my gevra om net 'n paar bedankings te doen. Ek het nou my bril vergeet, so ek sal mooi moet korrel hier so om alles raak te lees. Gaan nie werk. Sjoe. Dis te goed. Nee, is alright. Hy sal Ons baie bicycle, so hy mag ook ergens iets vind. Ek het 'n eenmaal nodig. Maar ja, voordat ek met Nicoline se lysie begin, wil ek net eers vir Nicoline ook sê, baie dankie. Nie net vir al die reëlings van vandag nie, maar ook vir jou liefde en sorg vir Morne. Jy was sy steun, jy was sy krag en jy was sy hart se tuiste. Ons onthou vir Morne met dank in ons harte vir sy sagheid, sy humor en die manier hoe hy mense altyd laat voel dat hulle maak saak. Dit is 'n gawe wat min mense het. Sy afdruk op ons lewe sal vir altyd bly. Tannie Lona, ons harte gaan uit na jou. Morne was baie lief vir jou. En hy was nie net jou seun nie, hy was ook jou vriend gewees. Nicoline het ook gevra dat ons met dankie sê aan ons hemelse Vader, wat vir ons elke dag, vir haar en vir almal dra deur die moeilike tye. Dankie aan almal wat ingeskakel het via stream, om saam met ons en wat hierso is, hulde te bring aan Morne. Almal wat vir haar en Tannie Lona in hierdie tyd bygestaan het, vir die gebede, die besoeke, die oproepe, die boodskappe, alle hulp wat julle aangebied het. Dit het vir hulle baie beteken, baie meer as wat woorde ooit sal kan uitdruk. Sy het ook gevra, tot vir Martins funeral, moet dankie sê vir hulle bystand, ondersteuning en advies. Dominee Anton, dankie vir die diens wat jy gaan lei, vir jou ondersteuning, jou hulp en jou bereidwilligheid. Ons waardeer dit. Dan sou gevra almal vandag wat gehelp het met die voorbereidings, die beplannings, die reëlings. Almal was bereid om te help. Almal was bereid om iets te doen, rond te ry, eetgoedjies te maak en te help met die voorbereidings. Baie dankie vir julle. Dan sê ook net vir 2 susters,
Aletta en Magdalene sê, baie dankie en Andries vir julle ondersteuning en bystand in die tyd. Baie dankie, Willie. Ons gaan nou geleentheid gee vir so 4 persone om 'n huldeblyk te doen. Nicolien, gaan jy eerste kom en dan gaan Tony en Patricia en Brian ook nog huldeblyk bring en daarna sal ons na so 'n kort fotobeeld van die lewe van Morney en sy geliefdes kyk. Okay, reg so. Asseblief. Goed. Kan julle my daar agter hoor? Ja. Nog 'n bietjie nader. Sjoe, sjoe, sjoe. Maar nou kan ek nie my blaai sien nie. Okay, kom ons begin. Morney, my rots. Vandag kom ons bymekaar op 'n baie spesiale plek. Vandag presies 16 jaar gelede het ek en Morney hier trou aan mekaar beloof. Vandag herdenk ons Morney, seun, eggenoot, broer, vriend en oud kollega, maar bo alles iemand wat die Here geken het en gedien het. Morney het altyd met smaak vertel van sy kinderjare in Groenvallei. Toe kind nog kind was en baie kattekwaad aangevang het. Hy was in Labiaans Laerskool en toe Bellville Hoër. Laaste matriekklas 1993 van die ou gebou in die Voortrekkerweg. Kranige rugbyspeler en tennisspeler. Na besering met rugby sluit hy aan by die gym. Ek dink nie baie mense weet dit nie, maar hy het sy matriek gemaak met net 5 vakke. So met 'n gemiddeld van, ek dink is 'n B. So wys jy nou net hoe slim was daai man. So, en een van die vakke waarmee hy dit nou lekker gepluk het, was wiskunde, waar hy matriek in standaard 9 A-kandidaat was. Toe vra ek vir hom, nou maar, wat het dan nou gebeur? Toe sê hy, nee, hy het 'n ander onderwyser gekry, plus, hy was baie min in die klas. So, nog let ek nou gooi hier by my trek verloor. Ja, hy was altyd paar stappe voor, en het vinnig iets gesnap, intelligent, wys, baie slim, maar was nie windgat daaroor nie. Ons het mekaar ontmoet in die vleur van ons lewens. Ek die skaam skugter jong dame van Vredendal. En Morney die aantreklike, atletiese, mooi geboude jong man van Bellville. By die werk moes ons vir 'n rukkie ons verhouding geheim hou, maar almal kon baie vinnig sien, ons het net oë vir mekaar. Toe kom ek besluit om saam in te trek. Ek onthou nou nog my gesprek met my ma. Aan haar genoem dat Morney en oues by die werk en ons gaan saam intrek om kostes te bespaar. Wink, wink. Dis was dit 'n 2-slaapkamer woonstel in Kusweg op die 5de vloer, Strandsig woonstelblok. Mettertyd het ons ouers verlief geneem dat ons saam bly. Hulle kon gou sien dat Morney 'n uitsonderse mens is en sommer vinnig in my familie se harte gekruip het. Daar het ons begin bou aan 'n lewe saam. Op matras geslaap met geleende yskas. Ek dink Magdalene, dit was nog jou en Willie se yskas. Hy was 'n bietjie geroes maar uitgewerk. Paar borde en eetgerei. Wasmasjien wat jou kom groet het in die sitkamer terwyl jy op die washing cycle was. Humble beginnings. Ek sal dit vir niks verruil nie. Mettertyd het ek uit my top uit begin kruip. En Morney het my selfvertroue gegee om myself te kan wees en
op te staan vir myself. Hy het altyd gesê, who's the people? We are the people. Die strand sal altyd 'n spesiale plek vir my wees, want dit is waar ek die liefde van my lewe ontmoet het. Lekker sorglose dae met goeie vriende. Kyk, as bulldogs kon praat. Ons raak net stil daar vir bulldogs. Monay se liefde vir bodybuilding het ek ten volle ondersteun. Was super trots op hom, want dit verg bitter baie selfdissipline en deursettingsvermoë om reg te maak vir 'n kompetisie. Baie hier sal ook weet van dit. Altyd gesorg dat sy kossies reg geprep was. Ek het dit geloof om sulke klein, droë hoenderborse met breinrys en opgekookte groente te maak, want ek en kosmaak is nie vriende nie. Al kom ek wel van die plaas. Nou nie eens te praat van die eiers al die eiers wat ek moes gekook het nie. Gelukkig het hy nie vandag se pryse nie. Monay was die kok in die huis. Sy Sondagmiddag maal was heerlik en hy was lief om hoender en vleisie te braai. Nou nie eens te praat van sy befaamde pasta slaai en heerlike Kersfeesdraaigoed nie. Ons het in 2003 Brackenfell toe getrek. Tommy, sy skoolvriend, het saam met ons ingetrek. Weereens om kostes te bespaar. Ek dink terug aan die naweke wat ons gekuier het in Chanticleer huis. Wanneer daai strydplank uitkom, dan gaan die manne koedetaa toe en mamma bly by die huis. Monay was so lief vir musiek en dans. Dit was altyd 'n gesukkel om hom van die dansbaan af te kry. Ewen hier, JP, ek kan getuig, almal kan hier getuig die dag. Ek dink ons het 3 daai oggend het ons huis toe gegaan. JP die DJ se geldjie in sy koevert gehad en dan sê Monay net speel nog. So ja, baie mense hier kan getuig van hy was lief vir dans. To be free. Hy was 'n free spirit. Toe kom Celine Dion konsert. Ons twee se favourite sangeres. Daar was wyn betrokke. Monay gaan op sy knie en tussen groot skare mense vra hy vir my om te trou. En natuurlik het ek ja gesê. Daar was nie 'n ring nie. Dit het later gekom. Deur die jare het ons saam gegroei. Wanneer die lewe gedruk het met sterk winde en storms, het ons net op die Here vertrou en mekaar ondersteun. The only way forward is through it. Ons eie weg gevind, met voete stewig geanker op die grond, en ons hulp van bo. Die Here het die laaste ruk geweldig deur ons gewerk, en ons oë oopgemaak vir wat belangrik is in die lewe. Daar kom gereelde terugflitse van ons legendariese kuiers saam, met hartsmense, so ook daai laaste braai. Spur of the moment. Braai by Leon en Erika. Hoe dankbaar is ons nie vir daai laaste braai nie. Ons het gelag dat die trane geloop het, oor die ou dae gesels en al Monay se manne Wallace gelag. Hoe geseënd is ons dat daar 'n farewell braai was. Net goeie woorde beskryf Monay. Liefdevol, omgeaard, is 'n familie, vriende, medemens, sy laaste gee vir ander, pligsgetrou, hardwerkend, van kleins af groot gemaak met goeie waardes en die Here as sy leidsman. Hy was net one of a kind, larger than life, life of the party, a legend, 'n lekker. Hy het net 'n presence gehad. By die werk het hy nooit gesag afgedwing nie. Hy het dit verdien deur harde werk en being humble. Hy het die potensiaal in ander gesien voor hulle dit self gesien het. Hy het 'n gawe gehad om mense te ontgin en help vooruitgaan. Ek is geseënd vir die 26 jaar saam met Monay. Ek hoor jou, ek voel jou, hier langs my.
En ek weet waar jy is. Ek hoor jou stem. Wanneer ek by die huis kom vertel, wanneer ek by die huis kom, het ek gewoonlik vir jou vertel hoe my dag was, en hy het altyd grap gemaak, en hy sê, met die eerste intrapslag, het hy geweet, was dit 'n goeie dag vir my, of was dit nie 'n goeie dag nie. Ons het mekaar geken deur en deur. Die huis is so stil sonder jou, Monay. Jy was my klankbord, my rots, my go-to guy. Ons lekker lag, movies kyk en net wees, sal ek verskriklik mis. Daai lekker rykbad wat jy getap het na 'n lang dag op my voete, daai lekker kossies uit jou hand. Monay, rus nou. Ek weet hy's op 'n veilige en goeie plek. Ek moet my berus daarby. Jou plek sal altyd langs my wees. Ek hou nou vas aan foto's, net met wat goeie herinneringe bring. By die braai sal jy altyd deel wees van die geselskap, want hoe anders kan ons aan iets, hoe anders dan nie as ons dink aan iets wat jy sou gesê het. Ons gaan jou ontsettend baie mis. Ek kan my net indink al die parties wat daar in die hemel gehou word. Jy het baie lekker geselskap. Jou legacy sal voortleef in ons harte vir altyd. Here, kyk asseblief baie mooi na my. Dis sag dat ons mekaar weer sien, my lief. My rots, Monay. By 16 jaar gelede het ek huildrop ingestel op Morne en Nikkie. En 16 jaar later wat ek my vriend groet, my broer. Ek en Morne het in 1991 ontmoet in Randse Olympic Gym. En ek sien hierdie man met sy kuite. En ek sê hom dat die man ry fiets. Dis ja, ek ry fiets. My fiets staan by die deur. Ek stap na die deur toe, en daar staan 'n ATB bomber. Kyk hom so, hy sê vir my sy naam is Gillis. Dis kort voor lank was ek aan Monay gym partners gewees. En na 3 ure sessie het ons na die kafee ook aan die pad gestap vir 'n chocolate eclair, custard chocolate eclair. Maar ons het nie beter geweet nie. Dit was ons post-workout meal gewees. Ek en Monay het 'n paar bodybuilding shows saam gedoen en hy is my altyd een voor gewees. Monay was 'n krangige rugbyspeler gewees, goed in sy sport en onder 16A het hy 'n speler, die speler se was van die Juffrou gewees, uit die span uitgehou. En van die Juffrou het later vir die VP in die Stommers gespeel. Want met Monay se enkelbesering het hy die gym gekies. So wat kon gebeur het? Kon hy het gemaak het? Yes, hy sou het gemaak het. Na skool het ek en Monay bietjie kontak verloor. Hy is strand toe. Ons het albei ons eie rigting in. 'n Paar jaar later het ons weer mekaar ontmoet en die vriendskapband is weer voortgesit. Ek het naweek en Vrydagmiddag my sak gepak, strand toe gery en die naweek saam met Monay geniet. In 2002 is ons Durban toe. Monay se kies vir die WP span. Ons was Durban toe vir die SA's. Ek was sy tuinboy gewees. So ons is ingeboek in die hotel, in die Protea Hotel op die 27ste verdieping. Nou ek het 'n bietjie hoogtevrees, so klein bietjie. Die 27 verdiepings is bietjie bo my kerf. So my bed was langs Nikkie se kant gewees, die naaste aan die gang. En ja, ons gaan slaap die aand, 3 uur die oggend, om 8 Monay weer wakker. Tommy, kom kyk my shape. Ek sê, Monay, dis 3 uur, kom kyk my shape. Ek sê, nee, maar is reg. So het badkamer toe, uitgetrek, gepause. Ek sê vir hom, jy is reg. Ons is die oggend in die taxi geklim, gejaag na die lokaal toe, want Monay die vorige aand nie wyd gemaak. Hy was oor gewees met 1.something kilos. Ons het by die skaal gekom, het op die skaal geklim, en hy het 79.6 geweg, 400 gram ondergewig. So goeie kompetisie gewees, dag later, is die pad terug Kaap toe, op 'n 22 uur bustrip. Nikkie, ons het by 'n vulstasie gestop, Monay met sy skoene uittrek, en sy voete was so geswel. Ja. In 2003 het ons samen getrek in Doringboom 13. Ek het eers 'n kat gekry, sy naam was Collie gewees. So 'n paar maande later het ek van Monay gebel. Sê ek van Monay, kom maak by my werk.
Hy het aangekom en ek het 'n kat in sy hand gestop. Hy het die kat op sy bors gesit en die kabouter daar vasgeklou tot by die huis. En tot vandag, of tot Kabous se laaste dae, het Morney elke week of so na by 'n braai vir 'n storie vertel. Kabous, eendag was daar 'n wit katjie gewees, die einde. Pas seker so 3-4 maande later het ons van Nikkie 'n katjie gekry en Nikkie het hom Sagrys gedoop. Hy het later verander as Sagrys Antaai van Sail. Was sy byname gewees. In 2005 het ons verhuis na Chanticleer, George Soupesy 21, ek het in die week daar weer gaan draai, net vir memories. En as daai mede kon praat, want by Van Skalkwyk braai, is daar sports, aksie en baie lag. Een aand het ek vroeg gaan slaap, na braai het ek vroeg gaan slaap, vroeg gaan inkruip, opgestaan die volgende oggend, en bietjie televisie gekyk, van die kant van my oog af vang ek iets, en ek draai toe om, en ek sien vir Morney daar staan met sy boxers. Hy het carpet buns op sy voorkop, albei kante, albei kniekop uit carpet buns en albei elmboog. Ek sê, Morney, wat het gebeur? Nee, maar hy kan nie onthou nie. Week later, toe al Tracy haar foon uit en wys my wat gebeur, die video wat gebeur het, toe verstaan ek waar die carpet buns vandaan kom. Ons het een aand 'n braai gehad by Chanticleer. Morney is die eerste keer van die braai van sy eie braai, van aanjaag, en hy het die mense van die kant af dopgehou. En toe as hy gap sien, toe gaan hy van die rooster en hy draai die rooster vinnig. Toe vlieg die braaibroodjies, die hele plek vol. Want een of ander slim Jan gedink, hy gaan die braaibroodjies bo op die rooster pak, in plaas van binnekant. Morney is in 2010 Floriskanal toe, na sy geboorteplek, sy geboorteblyplek, alle dae gebly vir 2 jaar, en ook boekdele geskryf daarso. En in 2012 is Nikkie hulle verhuis na Faircraft Terrace nommer 2 toe. Ek het gebly in Oleenstraat. Dit is so 1 kilometer van mekaar af. Dit is byna as bure gewees. Morney het 'n verskriklike goeie hart gehad. Een Kersfees het hy 'n kaal gehad, want daar die Kersfees genooi, wat sy naam Klokkies was. Hy het hom daartoe genooi. Hy het seker gemaak, hy's goed na gekyk gewees. Seker gemaak, het 'n koeldrankie in die hand, altyd iets om te eet. Klokkies het die dag saam met ons geniet, en Morney het ook seker gemaak, die dag toe, middag toe, huis te vat, dat hy genoeg eetgoed het, en hom saamgevat. Dis die hart wat Morney gehad het. Hy het ook vir baie mense, wat mense nie weet, het hy ook appliances gekoop, soos byvoorbeeld mikrogolwe en 'n wasmasjiene. Sorry Nikkie, ek weet nie wie daarvan weet nie, maar jy weet nou daarvan. Hy het gesê, ek moet my dood voor die oor gesweer, ek moet by niemand vertel nie. Ek sê, Morney, dis reg. Ons het altyd lekker gesels langs die braaifeesviere en rugby geniet, want Morney was 'n goeie rugbykenner gewees, en alles altyd die spel onderleed. Ons het ook saam MotoGP gekyk Sondag, en sy favourite wat ryer was, Jorge Martin gewees, wat verlede jaar se moto, wat die world champion was. Ons het nog bespreek hoe ons Morney se 50ste verjaarsdag gaan vier, en die planne daarvoor gemaak, maar God het ander planne gehad met jou. Hy het kom haal, en jy vier jou 50ste verjaarsdag in die hemel, saam met die engele. Hoe gelukkig is jy? Morney het 'n impak gehad op elkeen se lewe hier binnekant. Ek weet dit. Jy was my broer, my beste vriend, vir 34 jaar. En ek is lief vir jou. Ons sal goed kyk na Nikkie en Tannie Louna. Tot weer ziens. Hi, good afternoon, everybody. I'm Patricia. Nikki's asked me to read a speech or a letter written from Tracy. I take it that's the friend. So I'd just like to read it for you. I met Morney through Ferdi at the gym over 20 years ago, and then I met Nikki. Never in my life have I met two people more perfectly matched for each other. If only I had known back then how much my life would be changed because of it. Morney's personality was larger than life.
He was always smiling and always ready with that mischievous grin that usually meant a great story later. Each of us here have our own memories and stories of him, but it's impossible for anyone to pick just one, and that is so true. There isn't just to remember that one time. With Mornay, it was always remember that other time, followed quickly by no, not that other time, the other time. And that's how it would go. The brides with too many shooters, him being taken off bride duty, yet still determined to turn the grid with the meat and braaibroodjies which were now on top of the grid, not inside, sending them flying through the air like excuses on a Monday morning. New Year Eve's parties that rolled straight into the birthday celebrations, the countless Michael Jackson dance moves, that's to be seen. He would break out for our entertainment, even that one time he slipped and ended up with carpet burns on his forehead. Now we know where the carpet burns came from. To have been a fly on the wall when he explained that when he got to work. His total commitment to our dress-up parties, especially our infamous cross-dressing party with about 30 men dressed as women in one house. Just wow. But also the panic station one evening, he and Nikki left my mom's place when I was visiting in December and needing to pass through a roadblock. I got the call for help and ushered my mom of an Uber to her car and went off to fetch them and take them home. I can still see the perspiration on his forehead, sitting in the back of the car while Mom and I decided we wanted to first see where Nikki dumped the car and drive through the roadblock, making conversations with the officer. But one night in particular will always stay with me. The night I'd like to say I saved his relationship. It was pre-wedding days. Mornay was attempting to change a CD. Yes, it was that long ago. He swayed, gripped the TV cabinet with white knuckles and started listing backwards. Instinct kicked in. I shoved the cabinet back against the wall, saving the TV and his relationship. It was mostly success. A few lit candles flew over during my hectic, move slow motion worthy rescue. Most of the melted wax, making a beeline for the carpet faster than my braaibroodjie, was flung from the grid, while the rest coated my hands and arms. I learned two things that night. One, that the best way to get candle wax out of a carpet is with wax paper and a hot iron. And two, that friendships sometimes come with second-degree burns. When someone we love passes, they leave a void that cannot be filled. But with Mornay, that void feels impossibly large because he didn't just fill space, he expanded it. He has taken a piece of each of us with him, and that's why his loss hurts so deeply. To Nikki, to Mornay's mom, and to all his family, there are no words that can truly ease the devastation of your loss. But what I can say is this: the man we knew reflected the love, strength and kindness that came from all of you. The son he was, the husband and partner he became, and the loyal friend and book for sports we all adored. He carried with him in everything he did. Now it's your turn and our turn to carry him with us in everything we do. Before I end, I have to share this one last other story. We went visiting my mom once and Mornay needed to use the bathroom. The light wasn't working, so there was a lamp in there instead. While he was inside, it flickered once or twice and we heard him call out from inside. But when he tried to open the door, he couldn't because we, of course, were holding the handle up from the outside. When he finally realized what was happening, he came out with the biggest smile and laughing, saying, "You really got me." That laugh, that appreciation of a joke or something funny, that is how we will always remember him. If I were there, I would dramatically play Eye of the Tiger and walk back to my seat right now. But since I'm not, Mornay, we love you and we miss you, Big Eye. But I know that every time a light flickers in a house, jy beter koes. Just some small words, a little bit of words from myself. I actually forgot, I only thought about it the other day. I actually met Nikki before I met Mornay. I always had it the other way around. And then I remembered, no, but I met Nikki when I used to call her Blommy. I was a manager
in Bellville, Mr. Price, and she had the unfortunate choice, they sent her to me to do training. She can tell you the story of that. I met her, trained her, I think it was 3 weeks. Of course, I ragged her soullessly because of the blushing. I mean, you could look at Nikki and she would just pop, and she'd go red. Anyway, she went back to Vredendal. I knew she came from a small place. She went back to Vredendal. I left Bellville. I asked for a transfer through to Strand. Got to Strand, and who do I meet at Strand? I meet Mornay as a young man. Mischievous, little glint in the eye, thinking, oh, here comes a new one. He was very shocked when he realized it's not a new one, it's an old one. But in Mornay, I saw a youngster that had pride, respect, humbleness, human decency. Things that if you look at youngsters today, so lacking, and that he portrayed right through his life. Even though I gave him a hard time, never ever was he disrespectful. I could ask him anything and he would do it. I was then sent to another store, and my previous regional manager, Ernest Jordan, is here today. And I said I will go if Mornay goes with me. So Mornay goes along, and 6 months down the line, we decide we need another assistant manager. And who is my another assistant manager? Is Nikki. So here I'm sitting with Blommy and Giggly. And I was watching the two of them, and I thought, oh, here we go. You know, that smiling, peeping around the corridors, all of the condolas. And I was like, okay. I just knew that they would work. So I would go into the office and I'd say to Nikki, don't you think he's a nice boy? Ja, she does. Then I'd go to Mornay and say, dink jy nie sy's oulik nie, man. Kyk net, daar kom sy van Vredendal, regte oordentlike nooi. Ja, Patricia. I always used to say, ja, Patricia. I said, yeah, and I used to just... And then it wasn't long, and then I saw, there we go. And I was so pleased for them. It made my heart so happy. I did, yes, have to say, that's what Nikki was referring to, I did have to say, keep it professional, guys. And then he turned a bit like on the hard side with her, and I had to say to him, not so hard, just calm down. And yes, and that is how Nikki and Mornay became part of our lives. And we went separate ways, but we stayed friends. And through myself, he met my son, Brian, and they became best of friends. They stood with each other. I don't know, I think they followed each other at one stage, because Brian went to Ackermans, Mornay was at Ackermans, and Brian went there and Mornay was there, and then at the end of the day, Brian went to Cashbull, then Mornay was there, and then Nikki was there, and I was like, okay, this is now getting sort of, but yes, but special friends, both Mornay and Nikki, very much loved, very much respected. As Tracy says, there are so many stories. But we each have our own very special stories that we know. And through my faith, yes, I know, his body is gone. But he is still with us. In every time we think of him, in every memory, in every photograph, in every time you mention his name, he's around. So it's not that he's just gone. He is still here. The body is not here anymore. I would like to read, and that's basically, just a small amount of words that I wrote. We think about you always. We talk about you still. You have never been forgotten, and you never will. We hold you close within our hearts, and there you will remain to walk and guide us through our lives until we meet again. Thank you.
take this out. Good afternoon. Good afternoon, everybody. My mom will let you know that, I told you I'm Brian. I worked with Morne for a long time, and Nikki's now asked me to do this. So, I didn't prepare anything, I'm kidding. But people that know me know that I always do things differently, and when Nikki asked me to prepare something about Morne today, I had to obviously give it lots of thought, and I thought, geez, what am I going to say about this legend as he stands here? And it was difficult, and I thought, well, I know that Nikki's going to cover all the emotional things and the history that, the intimate history that we do not know. I knew Tommy is going to cover all the great things how Morne is. So I thought, okay, maybe I need to cover his life in his career, because normally at these things there's always somebody giving a little bit of what Morne did for a living, but I'm sure all of you know. And I thought, yeah, okay, that's my plan. I'm going to approach it like this. There's a lot of Morne's colleagues that are here, ex-colleagues. So I had to approach this, and I had to think, how am I going to bring this across? And then I thought, sure, what did Morne do? So I thought, okay, well, you know what? Let's do it the good old-fashioned way and start at the beginning. And I thought I need to explain to everybody here how I met Morne, and what Morne meant to me. And I thought, okay, I'm going to start right at the beginning, the very first time I saw Morne. And now I want to invite you to think, and Nikki actually alluded to this earlier, where would you have met Morne like I did? And hopefully this is gonna, no, it's not working. Let's try that again. It's not working. Sorry, I did rehearse this before that. It's not just the spur of the moment thing. There we go. So this is where I met Morne. And I thought, I'm going to make it a little bit more cheerful and, like you just celebrate his life. Well, who can guess how old that song is? Okay, it's about 30 years old. And this song was playing in the very Bulldogs Nikki had spoken about. And then that man was on the stage in Bulldogs, covered to his eyes in foam, in his underwear, swinging a white t-shirt around. And this was the guy that my mom says is going to train me to become a manager one day. I had big doubts. But nonetheless, I started working for Morne. And it was tough as well, Nikki, I'll be honest. We started together in the Strand store, Mr. Price. And like Mom said, we kind of followed each other through our careers, because we were hot-headed, always arguing, but then we were in Blowbill again, driving around to the pubs. I was still young, so drinking was a new thing to me, and Morne's roof was dipping in and Blowbill like this, and I had to lie like this, and he had to lie like that. And I started seeing what my mom saw in Morne, and if I could describe Morne as a character, because that's what he was, he's a character. He is Johnny Bravo. He smells like Johnny Bravo. His hair was gelled like Johnny Bravo. He looked like Johnny Bravo. But everybody loved Morne. And that's how we started working together in Mr. Price. So our careers pretty much entangled up and down from that point. Like my mom said, I had left Mr. Price, went to Ackermans, Morne had followed me through, and then I went to another side of the career. I think he went to Cotton On, and then I joined Cashboard as a store manager 2010. And I was a store manager, and eventually I got promoted to divisional manager, and it goes clean up operation. All the guys had left, all the previous managers had left, and I had to get myself a proper enforcer. So I thought, hey, I know an enforcer. So I walked into Morne's store. He was working night shift in Ackermans, and I said, listen, you want to come work for us? He says, where are you working? I said, no, Cashboard. So what do you sell? Brass and pants? He said, no, we sell building materials. This is now the big leagues. We do men's things. We sell bricks and blocks and cement. He says, well, retail's retail. Let's get into it. So employed Morne. In actual fact, Morne didn't decline my offer. He said, no, he's got a better manager with me. I must employ Nikki. And that's just how Morne was, bugging him around all the time. So I employed Nikki. On the weekend, Nikki phones me. She says to me, no, she's declining my offer too. I said, for what now? She says, no, Morne wants to come work for me now.
So again, I had to explain to my boss. I said, no, this Van Schalkwyk is cancelled, the other Van Schalkwyk is in. And we employed Mornay, and he started with us in the Brackenfell branch. And it was about a month, he got his very first paycheck, and he got a bonus of 50%. So my boss was very dry at that moment. He comes in the morning and he buys me and Philly a coffee. He says he needs to speak to us. He needs the cash bill bank account, his salaries department. I said, for what? He says, no, he wants to give us our money back. I said, what are you talking about? He says, no. And he showed the payslip. He got a 15,000 bonus or whatever it was, and he wanted to give the money back. Anyway, so myself and Philly on the phone. And whoever remember Philly Dre was an amazing man. He passed away 2 years as well. And he then went and phoned the salaries department. The salaries said, no, but it was a mistake, but you can keep the money. And Mornay said, it's the best company to work for. He made his very first bonus his very first year. Anyway, let's fast forward and pick it up a little bit. So now in Mornay's career and in Cashpool, this is Mornay's pretty much. There's the team at the back of Cashpool sitting. So whenever you hear this song, you know it's Mornay's in the area. And this also pretty much came at the same time that Mornay joined us in Cashpool. Now I've got to pick it up because my playlist is getting short. I must also add, I had about 1,000 songs, but I knew this was going to take forever, so I had to cut it down to 3, just to keep my timing right. When I joined Cashpool, it was a ball from the beginning. Every meeting, every breakaway, he burned things in people's houses, he threw watermelons over the walls. Look, the guys are laughing there. You couldn't take this man anywhere, nowhere. The first meeting we had at a suppliers function, Mornay gets there completely intoxicated and talking the biggest lot of nonsense to the people. But the guys loved it. And he was just the enforcer, the team player, the motivator. He was the person I strategically needed on my team to really, really drive the guys. And he was a godfather. They listened to him. They challenged him. He challenged them. So, and in my career in Cashpool, I did amazingly well, not because of being clever asked, purely because I had an amazing team and I had an amazing Mornay. And standing here saying all this, it's crazy to think that this man that did this for me and for all of the guys at the back there, this man is a legend. But I think the best way to describe Mornay is, and I thought, no, everybody calls everybody a legend. I'm not saying what you're saying. Everybody calls it the champ. But I had to describe the way I would see Mornay standing here with us today, and I knew there's only one way to describe him. And he always used to speak about the big man up there, and he always used to say that he's always looking out for us. And to me, to my life, Mornay was a king in my life. He was a king for everybody in this room. He was the king of the dance floor. He was the king in the gym. He was the king at work. He was the king in kindness. He was the king in compassion. He was the king in everything he did. And I had to think of a song. If you had to think of something that a king would have done one day, and I'm just hanging up here about 5,000 phone calls coming in as normal. It's an old story of mine. But I really had to think, who is the king? And how do you describe Mornay as the king? And then, And then this just came barging through the door. And this describes Mornay perfectly. And there was so much in this man's life and in Mornay's life, coming from right to the bottom and building a life up, that people who love him forever and remember him forever. And sorry. And just like Elvis, interesting fact, the year Elvis passed away is the year Mornay was born, or about a year. Mornay must have been about 9 months. When this king left the earth and we were joined by another king.
And you how do you say goodbye to something like that? But you don't. You remember him in everything this world is. Tommy, remember a protein shake? Right a minute. Everybody will remember Mornay in some other way. And never negative. Always the impact is given. And the love and the gracefulness is shared with everyone else, yeah. You were looking very, and you've gone to the biggest thing ever. And we'll still see you. We'll meet one day. And what I'm going to love this one. The king has left the building. Nicoline, vir jou. And Tony, Patricia, Brian, thank you for the eulogies. I think everybody appreciates how you brought life back to Mornay in your midst. Mag julle met hierdie memories mooi gaan leef. Daar's iets wat ek by jou gehoor het, Nicoline. En dit is wat Mornay like my gesê het, is how we going forward through it. It's going forward. What is going through it. So ons gaan nou daarby stil staan in Psalm 23. Maar die ander teksvers wat jy gevra het waarna ons moet kyk voordat ons na die fotobeeld gaan kyk, is wat opvang wat getuienisse en huldeblyke doen. En dit is wat julle na vore gebring het. Paulus skryf in Filippense 2 vers 4, julle moenie net aan elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van ander. En dit het ek gehoor in hierdie huldeblyke en die eulogies. Mornay se legacy gaan voortleef, want mense was vir hom belangrik gewees. En dis kosbaar. En elkeen van julle het 'n verhaal, ons kon nog ure en ure besig gewees het, as julle elkeen julle bydrae gegee het. Ons gaan nou so 'n kort fotobeeld kyk van Mornay se lewe saam met sy geliefdes, en dan gaan ons na Psalm 23 en die woord. We gather today to greet farewell to our friend, a husband and legend of a man. Growing old together was our plan, but fate had you leave us too soon. Now we search for you in the stars beyond the moon. We were the best of bros. Never thought you'd be the first of us to go. Things will never be the same again now that you're not here. With whom am I now supposed to share a beer? On you we could always depend. You were more than just a friend. We came from a different
different mother. I consider you my brother, my dearest friend, Mornay. The Lord came and took you away on that painful Tuesday. But let me just say, we will be okay. We will be okay. We will still miss you every day. Your passing have shattered our world apart, but you'll be locked forever in our heart. Our tears fall to the floor as you are not with us anymore. You leaving wasn't our choice. Instead of being sad, we should rejoice, for there is a party up in heaven tonight as a new angel has come to light. On you we could always depend. You were more than just a friend. We came from a different mother. I consider you my brother, my dearest friend, Mornay. The Lord came and took you away on that painful Tuesday. But let me just say, we will be okay. We will be okay. We will still miss you every day. Still so many questions why you were too young to die. It is time for us to say goodbye. You would not want us to feel sad, rather be laughing, remembering all the good times we had. Whether it would be us camping or just having a weekend bride, Mornay lived his life on a high. It is time for us to say goodbye. On you we could always depend. You were more than just a friend. We came from a different mother. I consider you my brother, my dearest friend, Mornay. The Lord came and took you away on that painful Tuesday. But let me just say, we will be okay. We will be okay. We will still miss you every day. Let me just have one final say goodbye, my dear friend, Mornay. Here, as ons in hierdie oomblikke met al die gedagtes wat deur ons kop maal, moet erken, dan sal ons sê, die dood ontneem ons om nog jare saam met mekaar te kan leef. Maar dankie dat ons weet, Here, in U is daar lewe, 'n volryk lewe. En ons glo met ons hele hart dat Mornay sy volryk lewe van 49 jaar geleef het.
in sy ouerhuis waar hy groot geword het. Saam met sy jaarlange skoolvriende tot vandag toe. Saam met Nicolien, saam met die breër familie, al die plekke waar hy gewerk het, sy kollegas deur al die jare. Mag die herinneringe bly voortleef in hulle gedagtes en hulle harte. En soos hierdie lied ook op die einde dit mooi saamgevat het. Ja, ons sê goodbye, tot ziens, maar dis tot weerziens. Want as ons U ken, Here, soos môre U geken het, sal ons weer verenig in hemelse heerlikheid. Tot daardie dag het ons nog wat agterbly, 'n lewensreis om voor te sit. Nicolien in besonder, Lona, die familie en ook sy kollegas en vriendekring. Troos en versterk hulle elkeen, gee hulle nuwe krag om die een tree na die ander te kan gee. The only way through it is forward. Going through it. Mag hulle dan ook so bly lewe deur hierdie stuk trauma en verlies, vorentoe een tree na die ander. Mag hulle dan ook 'n vreugdevolle lewe kan geniet, wetende dat, waar ons nou gaan lees van die goeie herder, dat hy by elkeen is op hulle lewensreis. Kom, seën ons dan ook wanneer ons nou die woord gaan saam lees en daaroor gaan nadink. Ons bid in U naam, Vader, Seun en Gees. Amen. Ons skriflesing kom uit Psalm 23, dit was Nicolien se wens gewees. In kort, 'n kort psalm waarmee ek dink baie van ons groot geword het. Dis 'n psalm van Dawid. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groen weivelde. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. En dan ook hierdie vers, veral vers 4. Selfs al gaan ek deur donker diepte, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. Die ou vertaling sê dit so, al gaan ek ook in 'n dal van doodskade wees, sal ek geen onheil vrees nie, want U is met my. U stok en U staf, die vertroos my. U laat my by 'n feesmaal aansit, terwyl my teestanders moet toekyk. U ontvang my soos 'n eregas, ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly, en ek sal tuis wees in die huis van die Here, tot in lengte van dae. Eers tot sover. Nicolien, jy het Psalm 23 gekies as die fokusteks vir vanmiddag se dankdiens. Dit is by verre die bekendste psalm, en die rede daarvoor is dat ons raak met dit groot, maar die rede daarvoor is, hierdie psalm spreek ons lewe aan. Hierdie psalm praat ons taal. Dis 'n baie persoonlike psalm, ons gaan net daarby uitkom. En in hierdie 6 versies leer ons so baie oor God, en hoe spesiaal hy vir ons is. En ons glo wat hy ook vir môre dan was. Wie God is vir ons, wat hy gedoen het in die verlede, wat hy nog doen, hoe hy vir ons sorg in maklike tye, hoe hy by ons is in die moeilikste van omstandighede, wat die Here vir sy kinders beloof as ons klaar maak met ons aardse lewe. Die storie word vertel van 'n dominee wat op 'n stadium gepreek het en hy het gevra vir die gemeente, ken iemand Psalm 23, wie kan dit opsê? En almal was toe maar 'n bietjie skaam gewees en 'n klein dogtertjie het haar hand opgesteek. Sy was min of meer so 6 jaar oud gewees. En hy het by homself gewonder, is dit moontlik dat 'n 6-jarige kind Psalm 23 uit haar kop kan ken? Maar hy vat uit die berekende kans, hy sê kom vorentoe en hy gee vir haar die mikrofoon en al wat sy sê op die einde is dit: Die Here is my herder en dis al wat ek wil hê. Die Here is my herder, dis al wat ek wil hê. Amazing. Die Here is my herder, dis al wat ek wil hê. Ons weet wat 'n herder of 'n skaapwagter is. Ons elkeen het 'n prentjie, natuurlik het dit radikaal verander van
'n skaapboer van in Dawid se tyd na ons tyd toe, maar ek dink ons het 'n bepaalde prentjie in die kop. Dawid moes sy pa se skape opgepas het in 'n woestynagtige gebied gewees. Daar was nie altyd water, nie altyd kos nie. En daarom kon hy hierdie psalm dan ook skrywe met God in die prentjie van 'n herder wat op 'n besondere manier sorg, omdat hy self ook vir sy pa se skape gesorg het. En dit wat ons daar op die skerm kry, is die kern van Psalm 23. Begin by vers 1, Here, vers 4, U is by my, vers 6, tot in lengte van dae. Hierdie refrein of kerngedagte van Psalm 23 is inderwaarheid ook die mees kerngedagte van die hele Bybel. Ek kan vir julle voorbeelde gee daarvan. Joshua, hy het vir Moses opgevolg. Moses het die volk uitgelei uit Egipte uit in die woestyn deur tot by die beloofde land. En op die rand van die beloofde land sterf Moses en Joshua moet die volk inlei. Hy is bang, onseker. En wat sê die Here vir hom in Joshua 1 vers 5 en vers 9? Soos ek by Moses was, sal ek ook by jou wees. Ek sal jou nie in die steek laat nie, jou nie verlaat nie. Vers 9, moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want ek, die Here, is by jou oral waar jy gaan. Blaai ons na die Nuwe Testament, toe Paulus kom in Korinthe. Dit is 'n kosmopolitaanse stad, baie afgode, baie godsdienste. En ten spyte daarvan, van vrees en bang wees vir mense, kom die Here en sê, moenie bang wees nie, want ek is by jou. En seker die grootste voorbeeld wat die kerngedagte van Psalm 23 optel, is Jesus self. In die Ou Testament, in Jesaja word gesê, hy is die Immanuel wat sal kom. En Immanuel beteken, God with us. Immanuel, God with us. En die laaste woord wat Jesus vir sy disippels gesê het, voordat hy ook opgevaar het na die hemel was, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Moenie bekommerd wees nie, jy gaan nie alleen wees nie. Ek sal altyd by jou wees. En dit bring ons nou by die punt waar ons met hierdie wete dat die Here by ons is tot in lengte van dae, soos Psalm 23 het sê daar aan die einde, kan ons hierdie psalm net so kortliks gaan so gedagtes uithaal om daaroor te praat. Die eerste in vers 1, waar Dawid sê, ek kom niks kort nie. Hy sê daar weer, die Here is my herder. Die Here is my herder. Niks sal ontbreek nie, sê die ou vertaling, ek kom niks kort nie. Met ander woorde, as ons so dit luister, is dit 'n baie positiewe psalm. Die Here word beskryf as Dawid se goeie herder, wat vir hom sorg. Vanuit die leefwêreld van die skaapwagter met die skape, kan hy dit sê, water, kos, alles wat hy nodig het om te kan lewe. So die ervare herder het presies geweet, waar is die fonteine in die woestyn? Waar is die oasis? Waar is die plek waar daar kos sal wees? En hy het die kudde soontoe gelei. Die herder verwyder dan ook vyande, en ons weet dat Dawid was bekend geweest met sy slingervel, hy het vir Goliat doodgegooi met die slingervel, maar ons gaan nou ook sien dat hy bepaalde wapens gehad het wat die Here vir hom gegee het om die skape te kan beskerm. So die tweede wat ons dan kry is, die Here is by my. Dit sê daar in vers 4, nou die Here sorg vir sy kinders. Hy is die een wat voorsien in al ons behoeftes. Hy beskerm en hy versorg sy kinders in alle bedreigende omstandighede. En ons weet nie altyd wat op ons lewenspad gaan kom nie. Elkeen van ons het 'n verhaal. Wat het daar al gekom oor ons lewenspad dat vir ons moeilik gemaak het om staande te kan bly. Maar ons weet dat God by ons is, selfs in die donker vallei. Die dood, sê Dawid, gooi so 'n lang skade weer oor my lewe. En in hierdie afgelope 2 weke het hy dit oor jou lewe kom gooi, en oor jou lewe, Lona, en oor julle as familie en vriendekring. Maar as ons mooi kyk, Dawid praat van 'n doodskaduwee. Ons loop deur die dae van doodskaduwee, like going through it, die donker dieptes deur, maar is net 'n skaduwee. Want Jesus ons herder het die dood klaar oorwin. Ons kan terugkyk en ons kan dit getuig. Hy het die dood klaar oorwin, so die dood het nie meer 'n houvas op mense wat die Here ken en sterf in die Here nie.
Dit is in Morne se geval so. En net soos die skaduwee van 'n slang ons nie kan pik nie. En net soos die skaduwee van 'n swaard jou nie kan steek nie. Net so kan die skaduwee van dood nie meer jou en my lewe beïnvloed nie. Natuurlik bring die dood skeiding. Dit sluit 'n episode af van 'n klomp jaar saam. Julle het getuig van baie jare wat julle mekaar ken. Maar die dood kan nie meer doodmaak nie, as mens dit so kan stel. Die dood maak nie meer dood. Die vermoordheid was dit die deurgang na die ewige lewe. Paulus het dit so mooi gestel toe hy gesê het, vir my is die lewe Christus en om te sterwe is vir my wins. Filippense 1:21. En hier in vers 4 hoor ons ook by Dawid hoe die Here hom beskerm. Ons beskerm. Hy sê, "U stok en u staf die vertroos my." Dis die ou vertaling sê dit. En as ons daarna gaan kyk, wat was dit gewees? Die stok wat die herder gedra het was om die vyand af te weer. As die leeu en die beer gekom het, kon hulle met die stok, soos 'n kierie, kon hulle wegkry. En vir die skaap wat afgedwaal het, was daar die herderstaf gewees, daai staf met die groot hak, om die skaap om die nek te hak en net weer terug te trek. En ek dink ons elkeen kan getuig daarvan, dat die Here maar partykeer ook vir ons moes nader gehak het. En as ek moet sê, ek was een van daardie gewees, julle kan getuig van het julle kinderdae uit, ek het grootskaals aangejaag, voordat die Here my kom omkeer het, en dit is my nog nie gekeer dat ek aangejaag het nie, want ons het maar ons streke in ons lewe. So die Here se herderstaf het ook om my nek gekom en my nader getrek, want hy het geweet, die pad wat mens loop is 'n gevaarlike pad, en jy gaan seer kry en hy wil jou beskerm. So kyk ons terug na ons eie lewe, dan sien ons hoe die Here ons as herder versorg het, ons gelei het. En dis waarom daar in Johannes 10 vers 14 sê Jesus, ek is die goeie herder. Maar hy sê, ek ken my skape, en my skape ken my. So die Here weet wie aan hom behoort, as jy vandag hier is, jy is 'n kind van die Here, hy ken jou. Maar hy ook, as jy hom ken, ken hy vir jou. En dit was die geval ook met Morne gewees. Jesus het aan die kruis gesterf, sodat ons deel kan wees van die kudde van die Here, as ons daardie terminologie kan gebruik. Maar die derde wat ons kry, sê Jesus, ek gaan om julle plek gereed te maak. So maak hy vir ons elkeen wat in hom glo 'n tuiste in die hemel gereed. En dis waarom dat Dawid al hierdie beeld gehad het, 'n prentjie gehad het van die toekoms, van klaarmaak met die aardse lewe en by die Here wees. Ons sal tuis wees in die huis van die Here vir ewig en altyd. So Dawid het 1000 jaar terug al dit geweet, dat ons klaarmaak met die aardse lewe, maar dan sal ons by die Here wees. En dit gaan wonderlik wees. Dit bring die leemte, maar ek het ook in julle huldeblyk en getuienisse gehoor, dat julle sê, julle gun vanmôre ook dit, om daar by die Here te kan wees. Dis die beste plek om te wees na ons aardse lewe. En dit voel dalk nie vandag so nie, want julle is hartseer, jy mis jou man, jy mis jou seun, julle mis 'n swaarne vriend. Julle kan vandag ook weet dat God julle helper en julle God is. Hy sal vir elkeen van julle wat hartseer is, kom troos. Hy sal vir julle nuwe krag kom gee as dit te min raak. Hy sal julle kom versterk. En as julle nie kragte het nie, sal julle optel en dra soos die herder die skaap opgetel op sy skouers en weer gedra het, sodat hy nuwe krag kan kry. Die Here lei ons deur al die uitdagings, die beproewings van hierdie lewe, sodat ons na ons aardse lewe ons intrek kan neem in ons hemelhuis. Die Amerikaanse teoloog James Limburg het in sy boekie wat hy geskryf het, Psalms for Sojourners, hoe hy as kind en saam met 'n vriend van hom deur Treinering Tunnel gestap het, manholes, afgeklim. Ek weet nie, het jy dit ook gedoen, Tony? Ek weet nie of jy dit gedoen nie, maar ek het dit gedoen. Ons het dit gedoen. So wat hy sê, dat hy en sy vriend het afgeklim in die manhole, daaronder gaan stap in die pype, donker, dis eng, dis koud. Hy sê dit was soos 'n dal van doodskaduwee. En tog, omdat hulle saam was, het hulle aanhou stap en geweet daar's iemand wat altyd by my is. Ek het 'n pel, 'n Theo, Engelse pel. Ons het mekaar leer ken toe ons 7 jaar oud is. Ons is al 51 jaar pelle. En ons het groot geword in
daar waar Gilbason oorkom van Panoramas onderpunt na N1 stad toe. Toe ons in Sabie was, toe het hulle daai ramp gegooi. So dit was Clay Mountain gewees, ons het die karre op die N1 gegooi met klei. Ons het daar baie snaakse goed aangevang, ons het ons eerste dampies getrek daarin van die pype wat daar rond gelê het, as kinders. Maar ons het ook in daardie manholes afgeklim, daar was die deksels daar in die bos gewees nie, so ons het afgeklim, en dieselfde ervaring as wat James Limburg in sy pel gehad het. So die tonnel was nie hoog genoeg gewees, so ons het so gebukkend gestap. Stap, en op 'n stadium het daai tonnel 'n draai gemaak. En toe is dit pikdonker. En sonder dat ek net vir jou iets mekaar gesê het, het ek gevoel daar's 'n hand wat aan myne vat. Toe weet ek my pel is langs my. En so het ons gestap, gebukkend met die hand by, toe die pyp weer 'n draai maak. Sien ons weer lig daar ver voor en die hand het laat los. Ek kan saam met James Limburg getuig dat dit is die kern van Psalm 23. Is wanneer 'n lewenspad soos julle sin 'n draai maak en dit raak donker, dat julle weet en kan voel, maar die Here het my hand. Die Here is by my. En hy stap saam met my hierdie stukkie van die pad, waar dit vir my voel ek is alleen. Jy kan weet, die Here is altyd by my. En hy gaan weer julle hand laat los, wanneer die lig weer helder skyn. Nie om te sê, dan los hy julle heeltemal nie, hy's weg nie. Hy's altyd by ons, dis sy belofte, dit staan vas. Maar vir hierdie oomblik, weet dat hy julle hand vashou, en saam met julle deur hierdie stukkie pad stap. Nuwe Colleen, Lona, familie wat hier is, vriende. Psalm 23 is juis vir hierdie tye in ons lewens, as ons lewenspad 'n skerp draai gemaak het. Ons kan nie die ompad vat nie. Watter posisie het Morne gespeel? Center gespeel. Okay, so hy weet van gaps vat. Okay, inside center, hy weet van gaps vat. Goed. So rugby terminologie. Ons kan nie die dood sidestep nie. Ongelukkig kan ons nie die dood sidestep nie. Ons moet deur hom. Dalk het môre soos Damien Delende, die crashball gevat, dwars deur 'n ou gehardloop. Ons moet deur hom. En dis ongelukkig die realiteit. Ons elkeen gaan hier klaar maak met hierdie aardse lewe. Ons elkeen gaan ons laaste asem hier uitblaas. Maar wanneer jy in verhouding met die Here lewe, soos 'n Dawid, soos 'n Paulus, soos 'n Morne, dan weet jy, die Here gaan jou deurdra, deur hierdie moeilike tyd, tot in die hemelse heerlikheid. Jou tuiste is klaar gereed gemaak. Wanneer deur jou kom haal, mag jy gereed wees, om hom te ontmoet, en saam met hom daar die heerlikheid in te stap. Maar mag die Here vir nou, vir hierdie tyd, julle regtig troos, versterk, nuwe krag gee, vir elke dag. As jy huil, weet dat die Here saam met jou huil. As dit reën, sê hulle, is mos nou makliker om dan te huil, dan huil jy nie alleen nie. Maar mag jy die vrede van God in jou hart ervaar. Dit wat Jesus kom sê het na sy opstanding, by sy disippels, vrede vir jou. My vrede laat ek vir jou na. So mag dit 'n realiteit wees vir julle elkeen in hierdie tyd. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons wil graag soos Dawid met hierdie motto in die lewe gaan lewe. Die Here is by my tot in lengte van dae. Dankie dat ons weet, U altyd by ons is. Ons nooit alleen los nie. Ons juis optel en dra in tye as dit moeilik gaan. Dankie dat U die goeie herder is. Dis die goeie herder van Morne wat hom deurgedra het en hom 'n plek in die hemel gegee het, 'n heerlikheid wat hy vir hom voorberei het. En vir Nicolien, vir Lona, familie en vriende wat hier agterbly, mag hulle dan ook weet, U is by hulle, elke tree, ook deur hierdie donker stukkie van die pad van hulle lewe hier op aarde. Here, mag hulle met hierdie mooi memories gaan lewe, die legacy wat Morne agtergelaat het, die impak wat hy gemaak het, en mag dit ons inspireer om ook so te gaan leef,
Juist soos Paulus gesê het, ons leef nie net vir onsself nie, ons leef vir ander mense. Ons kan niks van ons aardse besittings saamneem, Here. Maar ons kan goeie verhoudings hê. Eerstens 'n verhouding met U, Here, 'n verhouding met mekaar en met ander. So kan ons U liefde deel. En so word ons lewens verryk, as ons die tyd saam met mekaar spandeer. Mag hulle wat agterbly, tyd maak vir mekaar, tyd maak vir ander mense. En mag hulle dan ook weet, U is altyd by hulle, elke tree, tot die volëinding. Amen. Ons gaan die laaste luisterlied na luister, Jealous of the Angels. Nie kan jy gou weer vir ons die lig afsit asseblief, of iemand daar? Didn't know today would be our last, or that I'd have to say goodbye to you so fast. I'm so numb I can't feel anymore. I'm praying you just walk back through that door and tell me that I was only dreaming. You're not really gone as long as I believe. There will be another angel around the throne tonight. Your love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne tonight. Always made my troubles feel so small, and you were always there to catch me when I'd fall. In a world where heroes come and go, well, God just took the only one I know. So I'll hold you as close as I can, longing for the day when I see your face again. But until then, God must need another angel around the throne tonight. Your love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne tonight, singing hallelujah. Just jealous of the angels around the throne tonight. Nicolien, Lona, familie, vriende, ontvang die seën van die Here.
ook vir hierdie stukkie van die lewensreis wat vir julle voorlê. Mag hy julle dra. Dit kom uit die 4de eeu uit, 7voudige seën. Die Here is voor jou om die pad vir jou gelyk te maak. Die Here is agter jou om die aanvalle van die bose af te weer. Die Here is onder jou om jou te dra in tye as dit moeilik gaan in jou lewe. Die Here is rondom jou om jou te beskerm. Die Here is langs jou om jou in sy arms toe te vou. Die Here is bokant jou om jou te seën. En die Here is binne jou om jou te lei deur sy Heilige Gees, vandag, môre en tot in ewigheid. Amen en amen. Ons gaan nou uitbeweeg vir die ballonne. Ja. Okay. Goed. Ons gaan nou uitbeweeg na buite, en dan gaan Nicolien 'n klompie ballonne laat opgaan in die lug. So kan ons vra dat julle eers uitbeweeg. Kom ons staan asseblief en dan volg julle net vra. We gather today to greet farewell to our friend, a husband and legend of a man. Growing old together was our plan, but fate had you leave us too soon. Now we search for you in the stars beyond the moon. We were the best of bros. Never thought you'd be the first of us to go. Things will never be the same again now that you're not here. With whom am I now supposed to share a beer? On you we could always depend. You were more than just a friend. We came from a different mother. I consider you my brother, my dearest friend, Mornay. The Lord came and took you away on that painful Tuesday. But let me just say, have shattered our world apart, but you'll be locked forever in our heart. Our tears fall to the floor as you are not with us anymore. You leaving wasn't our choice. Instead of being sad, we should rejoice, for there is a party up in heaven tonight as a new angel has come to light. You were more than just a friend. We came from a different mother. I consider you my brother, my dearest friend, Mornay. The Lord came and took you away on that painful Tuesday. But let me just say, still so many questions why you were too young to die. It is time for us to say goodbye. You would not want us to feel sad, rather be laughing, remembering all the good times we
us camping or just having a weekend bride. Mornay lived his life on a high. It is time for us to say goodbye. On you we could always depend. You were more than just a friend. We came from a different mother. I consider you my brother, my dearest friend. Mornay, the Lord came and took you away on that painful Tuesday. But let me just say, we will be okay. We will be okay. We will still miss you every day. Let me just have one final say. Goodbye, my dear friend. Mornay.